Добродојдовте во Бизнис објектив. Денот на сесловенските просветители и учители Кирил и Методи инспирира и мотивира и на иновативно и бизнис поле. Една мала екипа ја лансираа мобилната апликација Домче. Станува збор за апликација за изучување на македонскиот јазик, наменета за децата од македонската диаспора, а користењето е бесплатно. На иновациите им нема граници, па во оваа емисија носиме и приказна за уште еден стартап, што овозможува хирурзите да работат попрецизно и посигурно со помош на вештачката интелигенција. Мирјана Јовеска ги има приказните. Од стандардни комуникацијски пречки при семејни собири со иселениците до бизнис идеја. Вака со една реченица се опишува почетокот на стартапот Домче. Станува збор за платформа која нуди изучување на македонскиот јазик, а главно е наменета за децата од нашата диаспора. Моментално преку платформата се работи со деца на возраст од 4 до 12 години, а символично по денот на сесловенските просветители ќе се пушти во употреба и мобилната апликација Домче. За оваа мала екипа млади луѓе стартапот е многу повеќе од бизнис и крајната цел е да се негува потеклото и мајчиниот јазик. Самата апликација во моментот се состои од 17 активности, кои што зависат од тоа дали детето го знае македонскиот, дали го само разбира, дали го зборува и слично, дали ја знае кирилицата или не ја знае. И врз основа на тоа се прилагодуваат игрите до кои што детето има пристап. И претходно често пати сум гледала како ќе дојдат тука за Великден или за Нова година со повозрастните роднини кога зборуваат, да кажеме, ќе прашаат нешто, детето ќе одговори со еден збор или ќе одговори нешто сосема друго и ќе продолжи на локалниот јазик или на англиски. Повозрастни не знаат ниту германски, например, ниту англиски и тука разговорот завршува. И самата врска што е помеѓу детето и семејството кое што останато тука, полека се губи, со што се губи и желбата на детето да дојде тука. Најголем предизвик за нив е тоа каков ќе биде крајниот производ, односно колку ќе биде успешен и како ќе влијае на корисниците кои во случајов се мали деца. Поддршката е клучен дел за развојот на стартапи, и тоа не само финансиска, туку и споделувањето експертиза и искуство, велат нашите соговорници. Да не биде нешто што конкретно може да делува нападно или со силни бои или со остра критика, туку да биде тоа на начин каде што всушност нема грешки во нашата апликација, туку е само поттик на секој точен даден одговор. Менторството пред се знае да биде со професори многу често околу самиот момент на како да се изведе логиката на апликацијата. Од друга страна, ни треба менторство од бизнис аспект, бидејќи сепак ова што го изведуваме ние прв пат и не сме толку запознаени со целиот екосистем. И да, на крај финанси, бидејќи сепак е апликација што троши ресурси и за развој и за да може да опстане и да функционира со сите технички детали што играат под завесата. За сега апликацијата е бесплатна, но тимот понатаму ќе воведе начин на монетизација. Дека Македонија има многу иноватори и успешни приказни, доказ е стартапот кој овозможува хирурзите да работат попрецизно и посигурно со помош на вештачката интелигенција. Од работа како фриленсер, основачот на овој стартап, што сега е во напредна фаза, има над 20 вработени. Јас сум инженер на роботика, имам завршено на факултетот за електротехника и информатиски технологии и долго време работев како фриленсер. Кога работев како фриленсер, ради случајно, среќа, не знам како да се изразам, се повеќе ми се погаѓа медицински проекти. Значи, збориме за проекти со медицински слики, со медицинска обработка на податоци. И во 2018 се запознав со Ерес Ламперт од Израел, кој што дојде со многу интересна идеја да се направи навигацијски систем за спинална хирургија. Неговата историја е дека има работено со скенери за дентална индустрија и сакаше таков сличен скенер и слична функционалност да префрли во операциите на рбет.
Он доаѓа заедно со еден хирург кој што му ја дава фактички идејата, он ја пичира како ајде да префрлиме од заби во рбет и со некој иницијален буџет. Јас секако ми бев во еден период кога сакав да отворам фирма, работејќи како фриленсер, се повеќе проекти ми се јавува и со неколку мои колеги со кои што имам соработувано претходно, решивме да отвориме фирма во Скопје. И заедно со ЕРЕС единствената разлика е што решивме да биде еден ентитет, значи да биде Pathkeeper Израел, Pathkeeper Скопје. Pathkeeper Скопје така замислено беше да биде задолжен за софтверот на системот, додека Pathkeeper Израел за капиталот и за интелектуалната сопственост. Во однос на иницијалниот буџет беше иницијално финансиран целосно од Bootstrap буџетот на ЕРЕС, и тоа ми беше дел од одлуката зошто сакав да соработам со него, бидејќи јас сум инженер и немав иницијално познавање од финанси, и тие вештини ги стекнувам долж годините во оваа соработка во Pathkeeper Surgical. Меѓутоа, во многу рана фаза влегоа неколку ангел инвеститори од Израел, за понатаму да се прошири соработката со нашите производители на 3D камерата и да вбризгаме се повеќе средства во фирмата, и исто така добивме и голем грант од Horizon 2020. Токму финансиите се чини дека се најголем проблем за развој на македонските стартапи. Според искуството на Матовски, македонските инвеститори сакаат да вложуваат во поконзервативни иновации и тој досега не успел да убеди ниту еден инвеститор, односно бизнис ангел од Македонија или регионот. За сметка на тоа, зад себе има успешна краудфандинг рунда, кога успел да собере дури $350,000 од околу 50 инвеститори. Но како функционира неговото софтверско решение и на кој начин им помага на хирурзите? Ние правиме цел систем и најпросто кажано сме Google Maps за хирурзи, со тоа што нашиот систем секогаш работи точно, нели, со таа забелешка. Она што ние го развиваме тука е мозокот, нели? Софтверот е мозокот на еден систем, и начинот на кој што им помагаме на хирурзите е тоа што во моментов има две алтернативи на нас. Едната е работа без навигацијски систем. Значи, хирургот го отвара пациентот, влегува со инструментацијата, меѓутоа така го гледа пациентот само од надвор, да речеме. Нели секако мора рез да напред, да отвори така натаму, меѓутоа не гледа внатрешноста на пациентот. И тогаш може фатални грешки да се направат. Малку да сутне со позиција, малку со агол да сутне, може да се пенетрира во спиналниот канал, да се направи повреда на рбетниот мозок и да во најлошо сценарио да се парализира, дури убие човек, не дај Боже, нели? Шансите за тоа се мали, меѓутоа пробувајќи да избегаат од повреда на спиналниот канал, па претеруваат во другата насока. И тогаш помалите повреди се случуваат до тој стадиум да барем во 20% од ситуациите станува збор за лошо ставање на такви штрафови, пошто тоа е најчесто штрафови се става во спиналната хирургија. И како алтернатива на тоа се имат појавено други навигацијски системи, не сме ни први ни единствени. Меѓутоа, нашите конкуренти, начинот на кој што функционираат имаат големи интраоперативни компјутерски томографи. И секој пат кога ќе се помести анатомијата на пациентот, они мораат одново да направат компјутерска томографија. Тоа е релативно бавен процес, некојаш трае по 20 минути и зрачи. За пациентот не е страшно. Еднаш, два пати да се случи за време на операција не е страшно. Меѓутоа испаднаа студии кои што викаат дека хирурзи кои што користат такви навигацијски системи се изложени на еквивалент од 2000 рентген снимки годишно. 2000. И сега тој баланс, дали подобро за хирургот или подобро за пациентот, ние го решаваме. Ние имаме 3D камера која што не користи зрачење, која што нема никакво ионизирачко зрачење, има близу инфраред светлина. И ја користиме таа со само една снимка предоперативно која што секако се прави од пациентот, компјутерска томографија зборам, се спојуваат двете и така во реално време со помош на таа 3D камера го следиме пациентот, ја следиме анатомијата, а со компјутерската томографија прикажуваме што се случува внатре во него. И буквално сме мост меѓу двете проблематики. Значи, ја елиминираме таа 20% шанса за лошо ставени пршлени, а во исто време е безбедно за хирурзите. За сега нивното софтверско решение се користи во САД, за каде и првично е наменето, но компанијата веќе е во процес на добивање соодветни дозволи за влез на европскиот, а со тоа по автоматизам и на македонскиот пазар. На долг рок тимот има амбициозни цели, но сосема оправдано зашто за овој проект стојат професионалци.
сакам да соработам со македонски инженери, меѓутоа по потреба се соработува и со луѓе од надвор. Интересното за мене е што особено првите луѓе кои што го почна ова нешто заедно со мене, беа луѓе кои што веќе беа излезени од Македонија, живеа во Шпанија, во Белгија и така натаму, или имаа планови и претходно искуство за живење во Германија, во Канада, и јас успеав да ги вратам назад, бидејќи мислам дека идејата сама по себе е многу интересна и беа возбудена да бидат дел од нешто вакво. И да бидат едни од првите дечки, и сега се тие, да речеме, лидерите на софтверскиот тим. Кога почнавме со аплицирање кон ФДА, тоа што го сфатив е дека нашиот внатрешен тестинг QA, што го викаме Quality Assurance System, е дури подобар од тој на ФДА. И тоа ми израдува искрено, тоа ми израдува дека ми даде доверба дека ги правиме работите на прав начин, дека стварно се трудиме да верзијата која што ја пуштаме на пазар да биде добра. Но и финалното е дека така не е издизајниран системот да е асистивна алатка за хирург и дополнително секој пат е финалниот збор на хирургот. Например, кога ги врзуваме оние информации, што кажав, предоперативна компјутерска томографија и информацијата од нашата 3D камера, хирургот треба да допре неколку видливи за нив landmarks, ги викаме на англиски, значи точки кои што се карактеристични, и да рече да, јас го гледам тоа што го гледам во реалноста, го гледам и на системот. Значи мора да даде некаква рачна конфирмација дека тоа што се случува е точно и прецизно. И тоа не е некоја заштита, бидејќи сакаме да им помогнеме на хирурзите, но не и да ги замениме. Дел од инженерите веќе работат на некои прототипи за тоа како системот би функционирал на други коскени делови од телото, например колена и колкови. Откако ќе го усовршат софтверот за асистенција на зглобови, дури потоа би почнале да работат во областа на главата и меките ткива. На дел од странските компании државата треба да им врати десетици милиони евра. Кај некој износот за поврат на ДДВ што треба да го добијат достигнува и до 12 милиони евра. Дел од инвеститорите се уште чекаат и државната помош за минатата година. Ова во интервју за Телма го сподели директорката на Германската стопанска комора во Македонија. Кои се најголемите предизвици со кои што се соочуваат германските компании во моментов тука во државата? Дали можеби тоа се некои трошоци, административни процедури, кадар за работа? Der Arbeitsmarkt bleibt deswegen trotzdem nach wie vor eine Herausforderung, gerade wenn wir darüber sprechen, dass sich natürlich auch die Art der Investition geändert hat, beziehungsweise auch der Druck auf mehr Produktivität höher geworden ist und demzufolge auch das Thema Automatisierung, Digitalisierung eine größere Rolle spielt. Und damit braucht man auch wieder andere Fachkräfte, also eine höhere Qualifikation erforderlich. Und das ist auch immer schwieriger zu finden auf dem Markt. Das ist ein Thema, was auch die Unternehmen praktisch als eine große Herausforderung weiterhin sehen. Wir müssen auch beachten, dass in der Vergangenheit war natürlich vor allem das Thema die Schaffung von Jobs ein großer Fokus bei den Investitionen. Aber mittlerweile hat sich das Thema auf dem Arbeitsmarkt auch gewendet, zum Positiven. Zum einen in dem Sinne, dass die Arbeitslosigkeit in den letzten 10 Jahren fast um die Hälfte gesunken ist, gleichzeitig die Gehälter sich fast verdoppelt haben, aber eben jetzt auch durch diese höheren Kosten für Arbeitskräfte natürlich auch der Anspruch an die Arbeitskräfte gestiegen ist, an die Qualifikation und die Wettbewerbsfähigkeit. Und als dritten Punkt vielleicht noch anzumerken ist das Thema Verwaltung. Das ist ein Thema, worüber wir auch immer länger schon sprechen. Das Thema der nicht ausreichend effizienten Verwaltung. Also es wird noch viel Zeit verloren bei Genehmigungsprozessen, gerade eben auch im Zusammenhang mit neuen Investitionen, aber auch mit Erweiterung von Investitionen, Genehmigungsprozessen, generell die Bearbeitung von Anfragen, wo man manchmal gar keine Antwort bekommt. Und eben auch das Thema Aufenthaltsgenehmigung, Arbeitserlaubnisse. Es ist ein Thema, wo die Unternehmen auch mit kämpfen und wo es auch wichtig ist, dass sich diese Prozesse verbessern. Die Frage bezüglich der Zahlungen, ja, es gibt Verspätungen in der Mehrwertsteuerrückerstattung und auch bei der State Aid, Verspätungen in den Auszahlungen. Wir hoffen, dass sich auch dieses Thema kurzfristig verbessert, denn das ist auch eine wichtige Voraussetzung, um die Geschäfte weiterzuführen. Ке се надоврзам на првото прашање, каде што споменавте се доцни со ДДВ-то и со државната помош.
Може ли да се прецизира за колкав период се доцни и за какви суми станува збор во овој случај со оглед на тоа дека германските компании тука треба да ги испорачат и своите обврски кон државата? Ja, man kann das nicht eine klare Aussage treffen, weil das ja unterschiedliche Fälle sind. Also es werden auch immer wieder Zahlungen durchgeführt. Es ist nicht so, dass gar nicht gezahlt wird. Aber das ist ganz unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Also ich kann da jetzt keine genauen Zahlen liefern. Vielleicht in dem Zusammenhang vielleicht lieber noch auf ein anderes Thema, gerade wenn wir über State Aid sprechen, hinweisen. Das Thema ist, dass bisher die State Aid auch sehr stark daran orientiert war, wie viele Arbeitsplätze geschaffen werden. Ja? Und ich denke, es ist wichtig, dass wir in Zukunft dass auch diese Messbarkeit von Investitionen ändern, nicht nur auf die Anzahl der Arbeitskräfte oder eigentlich auch weniger darauf, sondern welche Wertschöpfung sie dem Land bringen. Ja? Auch wie sie zum Beispiel lokale Lieferketten mitgestalten und die Wettbewerbsfähigkeit des Landes stärken und nicht nur an der Anzahl der Jobs festmachen. Weil das ist ein wichtiges Bewerbungskriterium eben auch bei der State Aid. Aber wie gesagt, ich würde Ihnen gern mehr Zahlen geben, aber es ist auch vertrauliche Information und wie gesagt sehr, sehr, sehr unterschiedlich von Unternehmen zu Unternehmen. Бидејќи споменавте голем број предизвици со кои што се соочуваат компаниите, дополнително и глобалните случувања од кризата на Блискиот Исток, дали можеби има најави од страна на некои германски компании дека ќе затворат или еве да не биде ќе го затворат погонот, дека би го намалиле бројот на работници или евентуално би го скусиле своето производство кое што го имаат во земјава? Ja, also wir können nicht davon sprechen, dass es eine Welle von Schließungen oder auch Abwanderung von Unternehmen in Nordmazedonien gibt. Das ist Gott sei Dank nicht der Fall. Aber die Unternehmen sind sehr vorsichtig geworden, wesentlich vorsichtiger geworden. Die Situation ist schon sehr ernst. Also wir reden auch, wenn wir die Region betrachten, auch von Konsolidierungsprozessen. Das heißt, dass Unternehmen ihre Produktionskapazitäten zusammenlegen. Es geht ja nicht mehr um den Ausbau von Kapazitäten, sondern es geht vor allem dabei, die Produktionsstätten zu konsolidieren, um damit praktisch auch kosteneffektiver zu sein. Und in dem Zusammenhang kann Nordmazedonien durchaus gewinnen. Wir haben Fälle, wo Produktionskapazitäten aus Drittländern der Region nach Nordmazedonien verlegt wurden. Aber es kann natürlich auch passieren, dass auch aus Nordmazedonien Produktionskapazitäten verlegt werden können, wenn die Bedingungen nicht mehr stimmen. Und da komme ich nochmal auf das Thema zurück, Wettbewerbsfähigkeit, das Thema gute Rahmenbedingungen zu schaffen, qualifizierte Arbeitskräfte zu haben, mit denen man die Produktion auch modern und wettbewerbsfähig gestalten kann. Die Energiepreise spielen natürlich auch eine Rolle. Das Thema grüne Energie spielt eine große Rolle, wenn wir auch mit Themen Auflagen für ESG und auch CBAM zum Beispiel sprechen. Wir haben hier eine Reihe wichtiger lokaler auch Unternehmen, zum Beispiel, die hier Zulieferer sind für deutsche Unternehmen im Stahl- und Metallbau. Das sind Themen, die man präsent haben muss und man muss schnell sein. Also dieser Prozess ist sehr dringend und da muss das sehr ernst nehmen. Во однос на сите овие проблеми, дали сте во комуникација со македонската влада? Дали имате пратено некакви дописи до таму и дали можеби сте добиле одговор од таму што планираат да се превземе? И ве споменавте доцнење на ДДВ и доцнење на државна помош. Дали за тоа сте се обратиле можеби до владата? Ja, wir sind also in regelmäßigem Austausch mit der Regierung, nicht nur jetzt, sondern eigentlich generell. Die Regierung ist auch über die Herausforderungen informiert und wir spüren auch eine Offenheit gegenüber, also diese Lösung herbeizuführen. Aber es sind natürlich langwierige Prozesse, was natürlich damit zusammenhängt, dass auch sehr viele verschiedene Institutionen involviert sind. Und was ich auch schon ansprach, es ist eben wichtig, eine Entität zu haben, die diese Prozesse auch praktisch voranbringt, die verschiedenen Anfragen mit den involvierten Institutionen koordiniert. Da ist auf jeden Fall sicher noch die Möglichkeit, das zu optimieren. Aber generell haben wir einen guten Austausch. Wir haben immer ein offenes Ohr von der Regierung, aber die Lösungen sind natürlich nicht so schnell. Колкава е конкурентноста на Србија, Бугарија, Романија како држави кои што би можеле да предизвикаат во одлуките нивни наместо да дојдат тука да инвестираат германските компании, да идат во овие држави и таму да го шират бизнисот или таму да работат? Also der größte Investitionsstandort für deutsche Unternehmen auf dem Westbalkan ist mit Abstand Serbien. Dann kommt Bosnien-Herzegowina und dann kommt auch Nordmazedonien. Also das sind die drei wichtigsten Standorte. Und man muss sagen, dass
Nordmazedonien in der letzten Zeit auch gegenüber Serbien durchaus auch Punkte gewonnen hat. Also wir haben, wie gesagt, eben auch Fälle, wo sich die Unternehmen doch stärker auch wieder Nordmazedonien zuwenden, aus verschiedenen Gründen. Und im europäischen Raum, also wenn wir jetzt die EU mit dazu nehmen, Rumänien, Bulgarien, ist natürlich schwer zu vergleichen. Das sind EU-Länder, die natürlich noch andere Bedingungen bieten können. Rumänien ist im Moment ein sehr favorisierter Standort für deutsche Investoren. Aber auch diese Standorte haben mit dem Wettbewerb auch zu kämpfen, den ich vorhin auch beschrieb. Дали корупцијата ви представува проблем во државава? Дали може би некоја ваша компанија членка се соочила директно со овој проблем? Не знам, под било каков коруптивен процес. Also Korruption ist natürlich immer ein Thema, was auch bei unseren Umfragen mit als ein Risiko erwähnt wird. Und es gehört auch mit zu den größeren Risiken. Natürlich ist die Frage mal, was man unter Korruption versteht. Und da gibt es nicht immer um geldliche Einflussnahme, sondern auch die Einflussnahme von Interessen. Es ist natürlich auch ein Problem, die Regierung hat das ja selber auch zum Ausdruck gebracht, an dem auch gearbeitet werden muss. Wir haben jetzt keine konkreten Fälle vorliegen, die ich jetzt hier nennen kann, aber das Thema Transparenz ist ganz wichtig. Also ich will auch zum Beispiel, wenn wir jetzt zum Beispiel auch von Ausschreibungen sprechen, ne, dass diese eben auch digital transparent nachvollziehbar sind für alle, dass alle die gleichen Chancen haben, sich dort mit ihren Angeboten zu positionieren. Das Thema auch der Genehmigungsverfahren, dass wenn die eben effizient laufen und so und die digitalisiert sind, würde man automatisch auch solchen möglichen Einflussnahmen einen Block vorschieben. Also das ist ein Thema, wie gesagt, auch nicht nur von Nordmazedonien, das ist ja auch die Nachbarländer, die damit zu kämpfen haben. Und ich denke, es ist ein wichtiger Schritt, um auch wettbewerbsfähig zu bleiben. Und ich wollte noch mal vielleicht auch auf das Thema zurückkommen, was die Nachbarmärkte betrifft und den Wettbewerb. Das ist eine sehr schwierige Zeit, die wir durchleben. Also gerade auch, wenn wir Deutschland zum Beispiel nehmen, Automobilsektor. Und auch für Nordmazedonien ist es keine einfache Situation. Aber es ist wirklich auch gerade für Nordmazedonien eine Möglichkeit, auch Chancen hier zu nutzen. Und wenn sie schnell reagieren, sich eben auch mit seinen Vorteilen hier stärker so positionieren. Und wie gesagt, auch von dieser Konsolidierung von Produktionsstätten zu profitieren. Aber wichtig ist hier, das möchte ich nochmal unterstreichen, ist wirklich die Geschwindigkeit. Da kann man nicht lange warten. За колкав процент се зголемени трошоците? Дали може би имате потреба да ги менувате рутите за доставување на одредени суровини материјали кои што се потребни за производство и дали имате проблем да ги снабдите со потребните делови компаниите, ваши матичните компании кои што се во Германија? Und bezüglich auf das Thema Transport, das ist natürlich einer der Wettbewerbsvorteile, die Nordmazedonien hat, ist die Nähe zu den Absatzmärkten, also Deutschland, die guten Verkehrswege. Und natürlich ist das in der letzten Zeit gab es da einige Probleme, auch durch die Blockade von Grenzen. Wir haben dabei auch festgestellt, dass es alternative Wege durchaus gibt. Und ich denke auch mit dem Ausbau von der Verkehrslinie 8 und 10 wird es sich auch nochmal deutlich verbessern. Also da sind natürlich auch Projekte auf dem Weg, die den Standort Nordmazedonien nochmal zusätzlichen Wert verleihen werden. Und deswegen ist auch wichtig, dass sie möglichst zügig umgesetzt werden. Und ja, aber wie gesagt, gerade eben diese Nähe ist einer der Vorteile, den Nordmazedonien hat und den man eben auch weiter nutzen sollte. Ви благодарам за ова интервју. Благодарам много, да, што така. Благодарам што бевте со нас и во ова издание на Бизнис Објектив. Бидете и натаму со нас на социјалните мрежи. Од мене пријатно.